Guys, me mo akwa baba Emadek TV so hi Emadek TV send na your first time I will share but you no subscribe my na wa share and wa comment na wa di ho dance a chiro bi so omra meka Emadek abusuakuo no ho na oba so a ebeji no fell so guys quick one odi obi ni nam abonten concerning Akete Mpeninsem maame na BU fan bia waye video bi edi ama Akete maame a wakan se bebre afa ho a wodidi Akete maame atem like waye like a lot nsem de wakan bebre akire Akete maame na manfo so ka se o e plan work bi na BU ene ne fan na aye na all be didi Akete maame atem but menye like me hu ni say BU ebenya that time no afro bi say guy and like me fan ji Akete maame number didi na tema me no say uni BU ye pa BU ono wa busy enya de obenya sa time no aka say oh like ji number we na didi Akete maame atem BU onya sa de no but me waste my time no like yenko hwe yenko tie audio no asema na get ne ka no o say friend no is it Queen Mother or your Queen Mother BU fan and I can a lot of things actually Akete maame yenko tie audio no na yemra e ba beto aso Akete Mpeninsem maame why ade o iye bebe we do no oh why ade so to me gu biye ni mase na so na pese me bisa o sem ba ko wodwi Akete Mpeninsem ho ana wadwi akra ne daache ho me ametumi hu beye na nkrofo ye disie no de wo ye de to abonten ana wadwi oba ne daache de ko hye BU se BU na aye BU ye se BU se afa bebe we do ni se BU endilete akra ne video so tia ne ka otianeka na oyeye sanka wentuaneka anka onye videos no enti mini BU mpo anka mebisa o se metianeka am se BU no buade enti maame wo de be family mu a medi anka meye wo ko interview me hu dressing papa bia de ko interview ska waji na echiri ehu dia wo de ye na jinie se ya am se won se wo ye siremu ni enti wo ba na ye de wo fra na ntwie na ntwie bi no so bofa wadwum ntama ye hu dia wo ye won adwin ma wo koda ma osunye ni nkire wonyansa na adwin na hu se akra ne daache na BU pe bua akra na bua BU ntina no so ama oye wenye se ohun Akete da na Akete no ye wona na nye BU anka obeba be star enye BU anka be star nti dwin odwin ana 100 million na wadwin to fin se yeska 100 million enye ska o mami ubedi manasa ana fin se fruit nketinketi bi na oton ebe ma uska ma ohwe mami ye fan of Akete any BU nti ye wadwin ye sa woda minim se wo kwankwan na sa wotini woni mu ntema wo ndwin ye wokunu no kra wa no kra menji ndi se otumi ma we futu papa mo ndwin o mo nye ready na mkopa BU tell because boy no ye bia ma obe hwe birthday party ye kon la ya nyema boy ne ye hu ba de wo ye no ena ma ye we hwe woni mkrofo a adwin akra ne daache de wo ye na ye ha mkrofo bebleo because akra ne daache na yesei se nya akra ne daache a na nkobi an ha no embe ye we nti adwin why na nipa nnuane nipa kokopa achew na yemfa ye ntu yi because nipa nnuane nipa de obafum so obafum no nipa na afum nipa nya abo na afum nipa nti kokopa achew na mfa ye ntu yi why na odi abododo eden 100 million offices come de kire ma mensin Mampacho good morning bibia boko by the way na Akete fans but sometimes me catch us say there are certain things and what's away bibi o ha wo ya o say akra ne daache meaning say wona wo hwe oba ne daache o say oba ne na hwe audio bibi akra we edu nti den de bia interview wo kwese na ahu poto ade we jimi ana I don't mean sure say wo dwen anka wo nya de wo ye no wo say akra ne daache wo say wo say na ana bibi ka ja interview na better pa boy nto because boy no aye bia ma wo ba no it there's no this obedi sense and phone sanka me ma me wanka ma poison because we won daache papa bia I dream because nya say wo head ani patriment da bo atrim dem biom and I say obi YouTube na Akete's mother incident come on na unko mu da na
chale dream wa na any papa kwase asem ko na so ya wodi me wa anka mesum dim kotodwe be pa bonche because wa ye bia ma oba no na say ndem na ndokofo bia oba no da chi na ase we bia page ama page no then na kwa mo so ma be post fucking things no na wo fi say yanka sa na ye hwemo ade ye adwen be support obanda because the wo ye na enkwase asem inti dream ye wanka mebu nkotodwa pa be you cho because waye dia man wa ye dem obani school fees no we na wetia provisions then onya man ne be the be hwe kon be fa sedi we jimi won. Yeah guys, yeah audio na yakoti aba no se mo amuhu ye nsem akwen mada ekan e kire be you ekan ye kire akete maame o kan sem bebre mo amote ye kan sem bebre like nsem ne de emu eya ebi so west no so bi mu edru mintimi nkan no wa hai say se de amote ye na saa na ekoko enam abonten manfo bi mu so ka say sena misika no first na manfo bi mu ka say bi you na abo nipa ne pa say onku didi maame na atem bi mu so ka enema bebre nti so sen na wadwene kirew say bi you na abo nipa ne pa ana say sen say fan na na ye ne ya e na ono a apɛ akete maame number odidi na atem aha na me de mu besi edi ameje so a ne CEO obetima frame me CEO wo hia me oba bia CEO ba akopɛ but like page no na comment na share na brabeka Emadek abusuako no ho but di ho adanse so kire obi why no mra meka ho ha se magdi kan ka che se ye nje forms bia no nkrata se bia no people no sika bia bra na beka Emadek abusuako no ho se na de bia meka no yapon